so ka thaba ka nnete doctor o etsa hore beke ya ka kala ha monate le mamedi beke ya hae kala ha monate go tseba hore haiba mantate ba boatare o ba teng o re thusa ho ne khale mantate re tsuka wena doctor ke a ka nnete mafela ha a beke ana le jwang na le hanka holo khona che nna batho ba ke ikutlike ka re ke dula ke na le wena tatsi le ile batho ba bane ha ke re o ntho tse ngata o di etsa ho social media jele nna ko sala mo ga go marang ya kgokahanyo ha le life ntse go shebetse ke re okay doctor mbodi ka la bohlano le ke le motle jang o dula le motla tseba e ke itse seqepe se black se lace se ai bo mo di ka la bohlano ane ke baba o feta shebile ke re ba hape black ke ena le that thing le lo wetse di ko ke tse ka brown bona ke be ke re ka je ya ne ka ha la black ke ba make up ke make up fela kgetlo le le ke sa etsa ntho tsa ka hantle o bane ne ke ka ona mona le sotho ne ke le mona ka motlobelo ke tla ke batla fela ho ja dijo tse mona ke ke la samwe ona mona ha ke tse mo na ke la ke moya hona lo ka pele se ke la ke moya ba ke bua le doctor na ke la ke moya na ke hona le na go ikutlwa gore ke hloka make up ke hloka go itseng go tswa bona ke tsile jwang hona le gore ha ke sa ikutlwa hantle mo go ke ka ga mante ona go bone hantle e be ke ke ka papa tsa ka tse light hona le gore ha ke tse black jole ka tso no di apere ha ke ikutlwa ke le ha ke se be ke na le that thing go ke ikutlwa ke le motho wa fitela bana ka mo khono apere o na le wa apara jalo yes Stephen ana se black fela se le see through a go tla ba ngelo wena fela ke anta ka tsini ya ka ke ba wena ha ke re bua ka taba tsa bohloka re be se re ba hape re bua ka taba tsa bohloka tse a mo mamedi ka nnete le nna ke thabile hle le nna ke a thaba jele ntse ke hlalosetsa mamedi hore ha ile hantle tse ne o tlo go thusa ho nepa ha re kala re tswa fela ha kala re nahana fela re ditse re nahane fela go re beya mathata ka pele re beya di responsibility ka pele ho dintho tsohle re bukatela re batho be ka nkare re batho ba bitha khamonate ke le mo a le ntse tsa se ke khamonate star iseng go gutse go topa ha ka go khamonate le tshelo ya ke o le no buela o dimo jele ka di bu ba tshale le mme wa bona le ka nnete go ba ka le bua ka nnete ka nnete so a go tla o etse go mola etsa fela bo inbox mo ambatla Kamo patlo wa esa uswa how say that wa ka go ko market mami ke kutlang ke na ha le kampata le kene inboxing ya doctor ha holo ha ba motelele una le dite una chest yes please Peter o batla jwa ana le beard a motelele ana le chest jana botata gore di kena ka ile rato di biest le ke bia di tsana di kena ka di tsa morato o feta di kena ka because as tsona tse tlo ratana le tsona tlo ratana le motho ya ka re personality character mo fa le teng ha se le motho ba le ka re ha ene ka re ke one number one fan ha ke batli e jwa temile mahlole wana a se puwe wena mo tsali tlhompile nka be le ikela fela re bana le mekaba re ka le tsara a ke spo temile bonyane ho be le ho mo ka re o iketsa ka ona o ikgothatsa ka ona a tseba la ha le je impa bonyane dineseleng ya la dite le di sa kai ba le qakile gale le kopela le bona shota ka chest fe mabedi a re nna a re nka ba iphutela nna fela jalo bothata ke la chest o dine o ka se tsebe na o ka hlaelwa ke pressure kana pressure e kana ka ai ka pa wa ke hlotse ka nnete ka pa wa ke hlotse ba le gale
Anka power ke hlotse e o jima o le sokodisa tse teng ke a jima fela ka le tena sa jimela di mazili se jimela fela bophelo bo botle fela ka di chest ka power ke hlotse fela e ke rata ka ke re jwetseng lona batho ba ntse ba bua ntse tse jwalo shebang batho ba bang ba phela mona tjong shebang batho ba ikutlwana le sekomota ba phela mona tjong check on it as kiss ke le motho le ha tso ha re ha sheba o tsebe ho na le boemo bo tlo shebela motho mona ha finyana le bona hana o shebile motho wa mfuto ke tsona re twele Doctor Katele ke tebe re tobisa la ka tsatsi lena la ka jeno re tebetse o bela re ba le wena le ke tshwara le ke hanya ta hle re beya di responsibility tsa bona ka pele e be re ketela re batho ba bitha batho ba kwatileng re ba le bo mafu a pelo re ba le bo go re ba fela re beya di responsibility ka pele di be di ketela le re tsetse thao ga tse di re kopa ke nke monyatlana ke be dumedise mamedi wa bokamoso FM ke se ke le teng wana mamedi wa karata le ntse le tsebela le maobane ne ke le teng mona ka 9:30 o fihlela ka 12 wena mamedi wa karata jone ke teng ape la manda o molomo ke teng mona o bokamoso FM yena le nna le drama jole wena mamedi ke le kapela ka la Facebook ke Pastor November and Victorious ke bona kwa ntse le ke la mamelo karata ke nang he le kapela ka ke Pastor November and Victorious 5 minutes wa tswa ga tsela ka go jutsa ke hlola ke re nna a ke bua le batho ba ngata batho ba bedi fela ba ke ba hlompha lefatshe mona le ho ja ke sa re ba etsa hantle I don't support ntho ya ke re ba etsa hantle but ke re ke ba hlompha bile ke ba ya ke re ke ba hlompha wa tswa ke boma ke Matawa le di hlola o hlompha bona batho ba dulang ba le tlasa susumetso ya tai iseng ba dulang ba le ka tlasa susumetso ba ikelang botaweng di tlapo mona le batho ba ikelang ba ijwalang ba yang mo a kere o mamedi le nkutlo ke kopa batho ba ska ba misunderstand I am not saying ba right ba tawe ba right ba etse bohlola but ntwe ke le ka mo hlalosa gore wa tseba batho ba ke ba hlompela ntwe one because bana le unthawo ya dibakeng tse jalo ba fika ba ithabisa ke o iphapanyetsa dintho tsena tse ba frustrating ka nako tse ding le di responsibility tsena tse o bana le tsona e leng rona batho ba soba rona batho ba reng here right e leng rona ba Kriste haholo le rona ke rona batho ba frustrated feta batho bohle because ona jole ke manta batho bana ba iketse ditlapong bana ba etsa ba ile ba ka ba lo distracta ba lo offloada di stress tsa bona le di frustration tsa bona rona ntse re di ka katletse le hona jole batho bana ba ile botaweng mabane ba na le se ba kgona go qoqa ka sona re une le monate mabane une le monate une le monate a DJ mamang ana le tsa pina re ja ifile we tsala I am not saying le runa re lokela go ya mone ka pa re lokela go etsa dintho tseo but le runa we need to have a way because ke tlo bua ntsa batho re happiness ke eng happiness ke distraction ya frustration you distract your frustration ka happiness one good happiness mosebetsi wa happiness to distract the frustration you know that is why if you don't have a way to distract the frustration yanka over ya ba yona e dominate bophelo bao ha ona mohla motho thabang ha ona mohla motho o tlo ba miserable now bothata ba runa batho ba bang le ba Kriste re batla ho thaba when dintho di le right and the problem guru when also dintho tsena di sa be right that's when re sa kgone ho thaba when dintho tsena the responsibility the frustration tsa di sa be right o sa kgone di tlola ha re kgone ho thaba mara batho bana ba tla ba ka bona batho ba itawelang batho ba ikelang dikapo ba itsa ifele ba kgona ho thaba
frustrate ba ntse ba na le di-frustration ba ntse ba na le ya uthaba ya bobedi ke ya gore ba kgona go nka tšhelete tsa bona gore ka babotseng ba ke ba iphapanyetse mabaka ana ga o bona le gore ba nke tšhelete tsa bona ba lo ithabisa tseo ba di sebeletsang ka thata e leng seo rona bana ba ntate modimo re sa se etseng re sebetsa ka thata re sotlehile every time ha o thola tšhelete o isa mabakeng o isa dikolotong o isa di-responsibilityng ga gona mohlang wena o sebedisang tšhelete eo go iketsa happy go etsa dintho tse o thabisang wena go tlisa thabo go wena so that o tlo kgone go distracta kelelo ya o ska besa e sa le touta ka di-frustration le ka di-responsibility so what I'm trying to say gore rona ntho re tlo re shapang e tlo etsang gore re seke ra hlola re thabile ke o prioritize di-responsibility tsa rona le o prioritize di-frustration tsa rona o fumane gore every time ba o tswa o focuse frustration yena o focuse di-responsibility tsa ga o tshwara tšhelete o isa di-responsibility ga o tshwara tšhelete o isa dinthong tsena tsa gago wena ga o na mohlang o itswa tšhelete ya gago somebody o re go nna o re ke phela monate ka Saturday ne ke le mona ke itletse restauranteng e nngwe fela ke tlotse so this person o re go nna hi Dr. November wena o phela monate ke re nna ke phela monate ke re ke na le di-responsibility tse tshosang ke re but go na le nako e ke itswetse ke re di-responsibility bophelo bona ke baka bona ke tla le bona le dikoloto bophelo bona ke baka bina le fele dikoloto ga di fele mo mamedi wa karata go na le ba kolota le di-bra ba kolota le di-wiki motho a kolote le bra le ngwana bo bra mo mamedi kore fone batho ba tenne o kolota le bra so sometimes be selfish ha o le motho nako tse dingwe go be selfish because drama queen let us be honest le mo mamedi wa Bokamoso FM ha hona mohlang di responsibility di tlo fela ha hona mohlang di tlo fela two ha hona mohlang di frustration tse di banteng di tlo fela ha hona mohlang mo mamedi di responsibility di frustration di tlo fela ha hona mo mamedi you must remember the more re hola the more re ban le tšhelete is the more the responsibility tse di eketsega now you can imagine if we emetse go allowa or the responsibility do allow or o kope permission di responsibility ona le mehla di tlo dumelang di responsibility o ko tabe ha hona so na ke tla motho na a re honda Dr. November o phela monate ke re no ke phela monate but it's just that ke a itwetsa ke a plan la this time I forget ka di responsibility I forget a dilana be ile mathata ka pele ka potsona di responsibility le ka mahlong ka bona sa shebe motho sa le stress ha sa tswa ha itukise ha itse letho bana o bidutsa be ile fela go bodimo ke na le mathata ke na le dikoloto ke tsena ka ofela jona e bohloko ka ho batho bana ba ka ra di relationship le batho bana ba ka ra manyalo e bohloko ha e fihla mo wena mamela karata because number 1 ha re qale ho batho ba phelang ba le bang ha o iphelela le mo you end up o neglecta wena o lebala ka wena o so sa thabisi wena ona le batho mamelo ka ratang ba hlolele go tena thola re motho qetse galo le re ga dipasa di no la tona le batho ba qeteletseng galo etsa shopping yena ya shopping mamelo ka ratang ona le batho ba sa etseng shopping ba sa kgone go reka because ba gone go ja tšhelete ya bona mo mamedi ona le batho ba sa kgone go ja tšhelete tsa bona re be re ba le batho ba sa kgone go itšesa monate mo mamedi ona le batho ba sa kgone go ya restauranteng they can't even go to the restaurant motho a re a gore ke lo ja tšhelete ya ka restauranteng ona le batho ba sa kgone go ja tšhelete tsa bona restauranteng ona le batho ba sa kgone go ikapesa ona le batho ba sa kgone go etsa letho mo mamedi now re be re ba le bana he ba o tla thola gore ba ka ra dikamano ba ka ra di-relationship kapa ba ka ra lenyalo yona na we mo mamedi o be le partnera o qetile o bo lebale gore na le partnera o bo lebale le ko mo hlokomela ka utlwa motho a hema mo mamedi o bo lebale le ho hlokomela partnera ya o bo lebale le ho hlokomela partner kapa le lebale le ho hlokomelana le di-partner ka baka la gore o tswana le batho ba sa kgoneng le go ya dijong wena mmamedi wa Bokamoso FM go na le batho ba sa kgoneng le ya Bokamoso FM ba sa kgoneng ya dijong go na le batho ba sa kgoneng go na le di-couple tse sa kgoneng le ya restauranteng
o na le di-couple tse sa kgoneng go ya anywhere o na le di-couple tse sa kgoneng le o tlisa that fun ka re manyalo a bona ba bang thola gore every time ba thola tšhelete ba isa dikolotong ne ke bua ka ntho le ka kereke maobane ke re thola gore o ntate le mme every time a le thola tšhelete lona le isa mabekeng go fitlhela ebile le iphapanyetsa lenyalo la lona o thola gore le dijong ga le ntshe ga le etseng ga gona le motlhang le siang bethe ya lona le dikamore tsa lona ke le tsamaye le lo buka somewhere ke le lo robala le ke le tsamaye le lo spenda 3 days somewhere. That is why di tsenya di-responsibility ga tse diaka e affecta le manyalo affectile manyalo e affectile manyalo affectile le dikamano e affectile le dikamano tsa marato batho ba sa gona go thabisana o dula o immense because if batho ba ka understand gore happiness ke distraction ya di frustration mamelo ka reto you distract yourself o distract the frustration yena e ka rakelelo ya hao e o imetseng. Number 2 happiness ke sebetsa as mogwa o float because ke yona ka nako yo thabileng ha o sa utlwa boima bane ba di frustration le di stress tsa hao. So but if bana ba ka tseba happiness is very much important mamelo ka reta empa ile re fela ka mo di ba batho ba itsotele because most of the time batho ba ba focus itse dintho tsa tse mathateng a bona yo dikoloto bana ba re ga di tshwantse ba ikenya sekolo tšhelete e se fitlhile se lebile nna le mabaka kore ga le sa gona mo mamedi o fitlhella batho ba iphapanyetsa mabaka ka nako tse di banke tšhelete tsa bona o ko tlwelle dikoloto ko le lo itšella tšhelete ao o ko etse dintho tse ka o thabisang ka tšhelete because today le tšhelete tse re di sebeletsang ga di enjoy ke rona but di enjoy ke mabaka rona le di responsibility tsa rona. But you don't enjoy your money. You don't enjoy your money. Sora ke tsere le tona la bophelo le tla gola masolo a kente ya mofetse le tsentsha thuto e phameng o tsamaya ba tlo ba tsere malaema gore EFF e tla seletsa le mega e shebana le taba ga mo le yona mamele taba tsena go tlalo ka o raya pele ya bobedi Helen, that is so powerful. Ke mole ba hle le hlona lompo ka dihlotsa taba tsa hora ya pele tlo ba teng a sa fa tsona di felletse gore ya pele le gore ya bobedi ga tla pele mme ditse ke disana jalo le doctor re bua ka taba ena ya gore ha ka tafutanya ne re batho tla fumana gore ke bona re ikutsetsa taba ya bona ka gore re bear the responsibility ka pele ho motho a ka ba tentella le gore a ka le bohe le lona o sebetsang ka thata a ka je hantle e le motho ya sebetsang ka thata o thusa shi le fela go modimo ha ke na doctor jalo bothata ke bona ntho go tsikela if batho na ga ba tsiba the responsibility tsona di itlisa the responsibility di itlisa mara dintho tse tlisang happiness tsona o tshwanetse di batle go ba ipheto responsibilities di itlisa now dintho tse tlisang happiness kapa happiness yona mamelo ka ratang ya iketsetswa. And kapo madimabi if we emetse happiness e tlise wena mamedi ona mohla motho thabang because ha o bonolo re happiness e tlisa kapa dintho tse tlisang happiness things that isang that happiness mamedi ha o bonolo di unless wena o iketsetsa tsona unless we iketsetsa dintho tse tlisang happiness you will never mamedi be happy o keke wa thaba solanka o ntse batla na ka bo madimabi ha re gone o iketsa dintho tse re thabisang ha re gone o di etsa mamedi ka rateng em frustrating ka o fitisa kena ya batho ba ka ra dikamano o tholora bobedi ba bona bina ba gone o thabisang monna ha gone o thabisang mosadi a gone o thabisang o a ba gone o etsa letho mamedi ka rateng because of most of the time banka tšhelete bona ba spend the responsibility. That is why ba bang ba bona ba ka ra manyalo a fellwa ke spark ntho nngwe etsa gore manyalo a fellwe ke spark se fediswa ke gore sometimes le neglectana lona le rato la lona kapa lenyalo la lona le a iphapanyetsa le a le lebala ka baka la gore le focusitse
into the responsibility tse dulang di le teng ke bana ka ngwela ke diphatlo tsa bana ke di family tsa lona ke batswadi ba lona ba expectile go dia fedile mma o santsa expectile le bana ba lona le bo mangwana mo mamedi ha o wa sheba qetelong ya qetelo lona kapa lona ka bolona se le o so lebetse lenyalo la lona kapa so lebetse se le lebelane wena le partner ha partner se lebetse o thabisa le yona lebetse o so lebetse wa bona because wala tšhelete ya lona e fetela ka di responsibility lenyalo le lapa ntho le mo ya nwesetsa ha o di fela mo dia nwesetsa and mo mamedi now emwe e bohlokwa ke hore we need to make sure that our mamedi wa Kerata emwe e ba responsibility ya yo tlisa spark and look at into tse tlisang ke ha ona ene hore e tlamme yena le babedi how le mo mamedi you are responsible for happiness ya hao mar ha le babedi mamedi wa Kerata your partner ile ona e tshwanela contribute ka hore ka o tlisa happiness le wena o contribute o tlisa happiness ho yena mamedi wa Kerata ke bona ntse ka ntsetsa ka bona ka 585851 o ka rela moletsa ka bona ka WhatsApp planning ya rona mhlemo wa tlatsetsa tabeng e doctor a bua ka yona ka bo mhlemo le wena o tla tshwara wa tseba ke keta ho fahloga bona tse dintse le hore ne ke sa tsebe hore ke lokela hore ke di etse fela se ke tseba ka morao ke mabele puisano ena ya how le doctor 2232294 585851 the 7 rubela moletsa mo tseng rubela moletsa voice note hele se mohal re ka tla pele doctor a tsone di presenter le bitsa di nomoro ka speed hore ene le lebetse re ka la go tse ding hore e ka nna ba le ba le di listenership di snara tsentsha ene ba khale ke bona ba ka di tseba fela ba batjha and that is what I tell ka la go tse ding ha re le di radio o tole hore ha re be le listener tsentsha ba khale ba di save a le nere ke se ke ikutlwe le 5858 5177 5858 5177 ke nomoro ya rona ya mohala ena le WhatsApp o ka romela molaetsa o motse o ka romela molaetsa o ko mamele ntatene wa Lesedi FM re ke kra bitsa ka lebitso ha bitsa nomoro mo mamedi nomoro ke 0 o ila ka nanya ne o kila o ka bitsa nomoro o di bitsa la ka ba nna go ka tatile ba bitsa nomoro o di bitsa hantle wa utlwisisa going back to taba ye mo mamedi ke ne ke ruta ntho ena mabane ke reng manyalo a mangata kapa di relationship in ha re tse re tla batho bana ba ka ra manyalo ba neglectang manyalo ka bona kapa relationship re ntse mamedi a re bonke o me ke se dumela bana ba ka ba utlwane eno moholo ha ba tsena monyane e tsena e ba tla nthusa jwang hoba ena moholo a tseba ngwana eno ke ngwana bo a motsebe no o ntate profeta a o thusa jwang ka bana ha ba utlwane ha ba utlwane jwang ba lwana le baka la hai e mo hai ba le na moholo ha ba tsena la ka hai so kan wana le a sa thabele na amnyane o bone ke ka le baka ke le feng la se re sa tibe haholo tabeng eno ka tswa ha ke tswa ke mo tsena mo la ke ke ndo ba ha ba ke ha dula le ha ina kuna ka tsara ba tla mo tsone o tsama ni ma sa ke le ha mo ke le bile me ke ma hoke ma pulane ke ka mo fa di nomoro tsaka ke a leboha o tla nka dinomoro tsa doctor o tla di sia pele a tsaba ke a leboha mme mabedi ditso tsa bona di santla go ka bang e 20 a metso e meraro jale re re le horeng ya pele ntse ba metse Newton Notes o tsama ha bona le Matawa le bona TV girl the drama queen tsama mo ha le Dr November ka le mabedi re bua ka tebena ya hore re ikutsetsa khotso re le batho re ikutsetsa thabo re le batho ka tebena ya hore re bear the responsibility ka pele ho thabo ya rona re tetella re se dire lebetse rona ho jwang ho thaba se bile re na le ntwe mona ya hore bophelo ka nnete bophelo mona ka re ke ntho
bophelo ke ntho se le le mantsi a jwalo re se le go tleke ka go lokela go be jwalo re dula re itlhimeditse ka dintho tse pima empa tse go bebeditse di teng ene botlhoko ke bona he ba batho ba senang thabo when momamedi o sena thabo o sa thaba wa tsa botlhoko ba ntho le ke eng ke ra ona mohlano le ka kopana le motho ana mohlano tlo mo fang thabo re na le batho ba sa kgone go fana na thabo because bona se fa bana yona if you're not happy momamedi there's no way ka fana ka happiness o mang ka pomang manyalo le di relationship people batho ba tseboetsa dintho tse tlisang happiness so that ba tla ba kgona na go fana na ka yona ke go ba o ipheta drama if ke phela le wena ke sa re sa create happiness nna le wena hona o bolela gore o tlo dula le motho ya senang happiness ya senyeng le nna ke tlo dula le motho ya jwa ya seng happy now bothata ke bona he re tlo dula ka tlong you are not happy and I'm not happy now nne o thole gore I'm expecting happiness ho wena ibile ke saka ka o fa yona because ya etsa la ntho o thole gore kana go tsedi o thole gore motho mo ga ba re partner aka monna ka nna tse bo nthabisa nda a tse bo nthabisa ba to thole gore wena ha wa gona ho deposit happiness ho yena o tlo gona ho withdraw ya happiness mo mamedi kopa o ipheta if litima thabo litima dintho tse thabisang wena le partner ya hao le tloetsa song ke tlo nyala wena ka pare re jole re dule re sa thaba ha ke tlise happiness wena le wena o tlise happiness na bothata gore ha re sa tlise happiness ke hore ha ke na ntho a kre ga ba thaba ga re na ntho re thabisang le nna ke a thaba ga re na ntho re thabisang so ka matsomo you are not happy le nna I'm not happy but re more now bothata ke bona o tlo thola gore ke be complain ba re mosadi wa ka nthabisi kapa motho wa ka nthabisi you get my point ha nna motho wa ka nthabisi ka nthe ko bane fela ke expectile thabo motho ya senang yona because ha re na mogwa wa o deposita ho rona ha ko kenye yona ha re na mo reng ka teng le la pala ona le motho ya qeta mo rona jolo ona le kapula itse ba I mean sing kapula a rona le batho ba ba tsebang ba a ba tsebang are those people ba phela la fela o ya mosebetsing le o ya kerekeng ba phutse bana fela ke and believe me ona le batho ba phela la ntweng o ya mosebetsing mo gotla and then o dula ka tlong go bua ka dijo o bua ka grocery o bua ka dikoloto o bua ka o mana o bua ka eng o bua mo mamedi I will never live that kind of life I will never na mamedi wa karatang le kgaleng ke ka gona mo mamedi le gale a bone bile ka nako tse di mamedi la ntse ke tsa motho ke batla o nyala tse ke re le gale ke nyala mme jwang le gale o tshojang doctor mme o tsona le batho ba e leng bo mme 365 days selemo ka fela ke mme go bua le bontate wa ke ntate 365 days ke ntate but kana go tseding re hloka kana go tseding ha re le bontate re hloka gore kana go tseding ke bone bo girlfriend enyana wena le nna o bone bo boyfriend enyana re tlo fihla stageng sane sa o bantate kana go ya teng ne a tse hloka re hloka ntho eno mamedi and the only way when re ka kgona go etsa ba flexible mamedi ka ratang ke yona ntho ka re thusa gore tlise happiness re etswe re tsamaye re ye kae re etse re enjoy bophelo ba rona mamedi ka ratang re tsamaye re lo robala plekeng tse ding ke re etse bo ditshebeletso tsena tsa ka dikamoreng re di etse tse ka dikamoreng dibakeng tse itseng mo mamedi dibetheng tse itseng mo mamedi se ka be se le robala dibetheng tse kana tse ka reng ke dibethe tsa dipetlele le dikobo tsa teng le ha a le fetole lo fetole o re tse tsone tsa teng ka ba ke le shebele tse rubong jwale re a re le go re ya pele o ka kena o romela maletsa o ngotsweng 5858 5177 5858 5177 moha le 22322 o ka lahlela malabona a hao le wena maitaleng ke kutlo rena wena o re na wa utlwa tabe doctor bua ka yona ka bo ka re ai manulle o feta tabe ena ya gore re be responsibility tsa bona ka pele go dintho tsohle mo re ketellang re ikutsetsa thabo re le batho and momamedi di responsibility di na le tsela ya o manipulator
le dikenelle bophelong ba hao di be di nke le tjhelete di nke kgotso di nke di responsibility di na le tsela manipulator di kene di nke tjhelete di nke kgotso di nke eng o thole so sa thaba engwe ene le batho re rata le batho ba ratang ho re tlisetsa di responsibility ke engwe ya dintho tse re shapang o thole re rata ho society le batho ba tlisang di responsibility ba sena mohlang bona ba tlisang ho tlo o floata ba sena anything e ba e bapalang just to make you happy le bona batho thole hore ke motana le di responsibility e ka ba batswadi ba rona e ka ba bana beso wa tsona le batswadi ba rona ba ha o founela fela ha founa fela o tlisetsa responsibility how let's it hona le batswadi ba jolo mo mamedi when I founela ha ona ntho e tlo e buang o tlo jwetsa hore ha rena mollo ha rena motlakase ha rena dijo ngwanana wa ntho wa utlwa re na le batho ba jolo re be re ba le batho mo mamedi wa karata ba o tlo thola ke bagotsi ba rona ha a founela o tlo imetsa o tlo jwetsa mathatane re be le di girlfriend boyfriend mamedi tse re ga ba o founela fela there is not ha le tlo bua letho ntle le ra o jwetsa rona le mathata jwang ho etsa alae re be le batho ba ka ramanyalo ba phela bophelo bo jolo ba o tlo thola hore ha ba bua fela ba bua mathata ba bua di challenges ba bua dikoloto mo mamedi we are not going to be happy and that is why batho ba ngata really distracted because when o se happy mo mamedi number 1 ha o gone na hana hantle ha o gone ba productive o ka ba mosebetsing o ka ba businessing o ka etsa eng ha o se happy mo mamedi ha o gone na hana hantle if o run business ha o there is nothing production affect affect o ha o gone ba right ha o gone ba productive ha o gone etsa eng that is why o ka nna ke rata motho ka batho ba rata hore nna e ka ra ke moruti because lifestyle ya ka ke a hana ho be fa jona ka moruti nke ke ka tlo apara disutu 24 hours ka di sharpness le gale ga itse diaka that is why la ka ya ka tlunyaka ke na nako le di koleng tsa ka ke na nako le tsa mapiano why ke letsa mapiano why ke letsa that kind of a music it is because ke batla ntho e tlang thabisa ke batla ntho e tlisang happiness ya number 2 ha ke batla ntho e tlisetsang di emotions ke na le nako eo nka letsang di fela because ne re thabile ne re tshwantse re thabe re gaola selemo modimo re tsare le fihlela jana o tlo jana wa re fihlela December so why re sa thabe why tshwantse re to bina lekunutu ka nako ya thabo no ka nako ya thabo ha o thabue mo mamedi ha re thabe mo mamedi e thabisetse batla ditsela tsohle tsa o thaba ha se ka botawa fela o ka thabang e bila se ka bohlola fela o ka thabang but ditsela tsa o thaba mo mamedi di ngata ka tsela e makatsang mo mamedi nna ke itse ke tlo thaba o nna mamedi wa ka rata ke a hana hore batho ba nkgethele hore ke phele jwang because o ya ka batho ne tshwantse be ka nnete ke moruti wa sharp nose mo mamedi o ya re ha o dumedisa botana re hallelujah le gane nna mamedi ebile batho ba re ebile ka ra ke moruti tsele ke beivang ka yona se ke tsela ba ka ba ntsa ke na taba le bona because I am not mo mamedi nna ke ba good ha ke thabile ke sebeletsa le ka kereke ke sebeletsa ke thabile ke gona nana ke thabile ke gona o plana ha ke thabile ke gona o etsa dintho di etsa le ha ke thabile and that is my motto mamedi ka rata ke etsa ntho eo so lona batho sa thabang mo mamedi le tlo ba frustrated and miserable mo mamedi ka rata and how to hold responsibility tse di ba ngata o di tloeletse bele di ne di e be tsona di o kenya ka hare o so sa tlotse bana o itse jwa go bona di o tshaba batho nga re thabeng batho tsantse ba thaba batho ba bona ka pele ngwaneso batho tsantse ba thaba and the only way ka thabang e forced mo mamedi because how easy like ke tshelo kere dintho tse thabisa ga o bonolo re di ka itlisa tsona ntle le re o etse jwang o di lwanela fight for your happiness and fight for dintho tse thabisa and di create mamedi di etse ha ntse ke na le mofumadi kana go tsaka wa tsone ke tsang ne nka kena ka kamoreng fela be ke apara burugo ba hae bona ba ka fatshe ba bomme ene se mbona bonka material mo ngata bona be ke ba ka bona ka why o swaka ne nka di apara
kufana ke di apere ke contest pela hae mona ke sa sanka pela hae mona because le ka tlung o tsantse o thabiwa le ka tlung we need to be happy mamedi ka rata everywhere and nna ke jwalo mamedi I'm happy everywhere mo mamedi everywhere mo mamedi nna me happy thing ko re la ka ba le bothata ka pakalla ka pa ka utlwa bohloko jwalo ka be ke ntse ntse fitile tsa Valentine mo singela se papadi yo ke bone ka wena ki bone ka wena ke no motho o bula phone o ya live ka content ya Valentine's Day motho a tetela sa di aski ikutela na a kere ke la tsatsine ke la ona jo ka 10 half past 10 ke thabile na ke motho a jwang nka la ona jo ka 10 ka half past 10 ke thabile ka baka le fela go ke thabile ke gona o bona na ka pele more ne ke gona o bona re ka go bo singile ba tla ba ngkhona ile ka go tshilo jwa empa re na le molaetsa go na go morning house D na ke re engwe ya dintho tse o di nkang di ka potso ke di ka di le kholo haholo ai dikamano tse mofuthu batho bohle ba mpotileng even though ba bang ba re etsa ntho tse bohloko gore hape hle nnete ke gore o kobe around batho ba o thabisang ha o kala o gore yena a etse eno ka mehla matsatsi re kopana o kokela ka dintho tse bohloko le gore na bo batho ba re kana hona le tsole meng hape le nna tso kokela batho ba bo isheka gore ba mo ba re ka mosomono wena mme o swengetsa batho ba gore na go hlodilana le ntho ya ka itlisa e senyetsang le tlo senyetsang khotso ka batho that is why ke spend na ka ke le mo ke spend most 90% of my time ke spend ke le mo 90%. That is why bile hona jole ke khotletse di bike hona na go nkileng ka khotla ka kalama di koloi ka stopa di bike. Now I'm back the biking, so I'm forced to be alone biking ke tsama ke di one because mo mamedi wa ka ratang ke rata o dula ke thabile. You know why? And o ba le buka ya John chapter 17 verse number 13 Bible e wrote John chapter 17 verse number 13 morena Jesu o re mo o re wa rapela o re ntate modimo batho bana ke ba file thabo yaka e phethahetseng gore ba be le yona ka o bona mo mamedi happiness is there. It just that ba batho ha ba batho Allah wa re manifest e phele it when you read John chapter 17 verse number 13 it will show you gore montate morena Jesu o re rapeletse a ba re fa khotso rebellion and mo mamedi if o sa thaba when and nthetsa gore batho ba se ba thaba you entertain the problem mo mamedi when you entertain the problem o batla o meditate ka tsona ke busu o nahana problem ke motsero dula o nahane ka tsona ya o qetela e bohloko ke ha o sa tsebe o di hlola if you can't o sa gone o hlola the problem tsa mo mamedi ka rata di tlo dula di pakellana ha ke etsa counseling mo tswa ke etsang ke nka ditene tsena tsa Facebook ne ha ke tsa duana no ke cancela batho ke nka send sa Facebook ke tsebe o di ba tsona motho ke re se jwang motho ba re se bima I mean se lighting yana ne be ke re be se senya sa bobedi motho ba se be a bo tla ka se ba bimanyana ke re be sa boraro ha be sa bo fo le tswa le sa gona o sa image ke re ho ye ho ba tha ke bua le bona ke mo you need to know how to deal with the problem one by one. Deal the problem here today if it is because also the parents sa sa gona o dilana le tsona mo mind ke man mo ditlo dilang ka wena ke man mo ditlo frustrated ke man mo ditlo utsetsang khotso ke man mo ditlo etsang mo ditlo be miserable until mo mamedi o ba le tsela yo dilana le problem and mo mamedi tsedi nga o dilana le problem ka gore o di solve tsedi nga di solve the problem tsedi ka di responsibility jwale ka di sa tlo fela le di problem tsedi nga di solve mo mamedi tsedi o ipapanyetsa tsona ke rata gore ke ba batho ba ngata ke no ha o tsama ka koloi ne hona le truck ka pela hao ha o emisi truck ena o bore monga truck ntate ke kopa o tlosa truck tsele o ba ni anti step wa mpuku when o tsama ka truck ka mo tsama ka koloi hona le truck ka pela hao
hauna driver ya koloi emisa monga trucker be re ntate trucker ena ha o ya nsitisa ke kopa o itlosa hore ke kgone ho feta wa tswa o etsa o batla mogwa wa o overtake trucker ntse le teng so that wena o move on ka leeto la hao happiness e jwalo mo mamedi rona re batla o thaba mohlang re tliseng di trucker tseleng awangutlo re batla o thaba when re solve di problem tsa rona when re qetile o hlola mathata rona kanti tse di mo mamedi di tshwana di trucker yena o di overtake di le tei wa di ignore. That is why happiness it yetsa rube easy hore we papanyetse di problem tsona le tsona, and that is why ke tsena ke qala mona ka re o sheba batho ba lwang jwala and bontate ba lwang jwala ke ba hlompha mpe a ka o sia wena o ntsolla hore ntlo ena e shota pente o ntse o complain le mfodi wa hae hona jwale mabete betena e se le a gale enye a ba re ke atla ke tsamaya le bogotsi baka a ba o sia o ntse ka di mabota mo a ba fihla go tlabina mabota a ntse le jwalo mara ha sa motshwenya yena o tla bona o seng le teng a sa fantasize ka monate o a tswang ho. So runa we can't do that because most of the time re batla solve the problem re batla go thaba ha rena dintho tsa rona di lokile kanti happiness mo mamedi wa I foster wa iketsetsa yona wena maemo o dumela ka pa o dumela, and that is why nae ke ba so much happy ha ke le ka ra batho ba tabileng mamedi nna ke a hlolehe go go jetse mo dintho tse nyetse mo re be le ona jwala go senyale go sebele a ke batle motho ya difficult ka tsela e hlotse no I'm not difficult o tla wa mo smile motho tsa tsena nna ke batle motho ya difficult mo mbilo ka rata o wa mo tsiketsa tsa ga number 2 a ke batle environment tse tense mamedi no ke kongo nna environment tense o tsana le ka ra utlwana na lona be le re hona le ntse sa utlwana ka yona se re tabana la ntse o ba le tension in hlola ka tsela mo hlotse because one ha ke rate tension ha ke rate environment tse tense ha ke rate o ba environment e holong o kwatinya I don't like the interview. Why? You check my lifestyle in o shebo phelo bo ke bo phela you will never think you be like moruti o ka se dumele na ba ke go qoqa ha ke fihla bathong ke kopana le batho ke qoqa ka language ya bona ke bua like ise ke bosong tso jaja fela hore ha ke fihla ke le bona tse di qoqela le a tsaya mona se tla ke re khotso in Jesus name khotso hallelujah mo mamedi now ka se a ke ka bontsha ka o jetsa re le ba khotsi ba ka ke bomang. Do you know that the close friend attack ke di DJ? Yes, ke di DJ ke na le close friend Bloemfontein man my biggest close friend ke Power ona le mahu ona le Kawash mo mamedi ka rata ha se mozalwane ha se mo Kriste o ikoqela language ya lefatshe ha bua o tlhapa e tswa gafetsa molomo wa mara ke ba so much happy o ba bapela batho ha ke le jobe ke na le friend engwe o TJ Makgosha ke DJ. It's just an ordinary DJ. Ke morata ka pelo ka fala ke dula batho ba ba ke le mona ha ke le jobe ke kela batho ba. Why? Because ke rata environment tse jwa le lenyalo ke tshekere tate modi nna ha ke tlo nyala mme yo tlo re ha ke na a ba re hanti je ona bona hantse ke batla mo mamedi jalo ka le tswa ntse ke batla ha ntse le patlong fela da wa ke tsile le tsona even like it's a show airing the right one, the right pick. Can I show it on the right pick? Yes. The right pick. You can want to go back on Facebook. Now, can I get it? Kata tilele se chuko pa na osimo. Hana mo ba tumona mamilo karata. Seria di jour arfika mami. Ordera mamilo karata milkshake. Tsadula mana di milkshake tse pedi mamedi a o se lo la rapela thapeletsa gore ke ne ke bule mahlo ke sheba batho ba ditse ntafuleng a thela mo moyo wa modimo moyo wa Allah theowa sinatla sa le a rapela milkshake a di moni doctor theowa ramaset theowa ko nyala mikile ya unuka Tewa, sinakasale hodimo.
Ayo. Ka ipona ha se ke nyetse motho ke batla tshebeletso ka ka moreng ka bona a tlo re ho nna ha re kwale mahlo mahatsaka modimo ka re Solo le fatsa dijo le mmelo tlo di ja le mmelo tlo di amoela a tsa fela ke nana ba bangwe tsa metsa la doctor ho tseba go mobuti ba dumela go motho ka ke mobuti o tla ba impressed ke yona ke sa batleng ke nana ke bona mothato ba mamela he ke yona ke sa batleng that is why happiness o batho ba bang ke priority jwala ka nna happiness ke priority if you want to impress me ka happiness because hona happiness ke priority o feta ntho engwe le engwe mo mamedi you check my life for this person uncheck mo mamedi a ke tsebe o behave jwala ka moruti because I am that person o hyperactive o jwang o ka se ke ngwa gona mo predictor because happiness hona ke priority ngile ka kopala le o se mo lena re be re ya leka because mo mamedi a kre patlo mona wa sebetsuwa mo mamedi e wa ra sebetsa patlo atla mo mamedi a ntshakela oka ene re a fitla ntshaketsa dutse letsatsi la pele ha ba rona le ntho re sa utlwaneng ka yona wa change wa ba tense mo mamedi ne ke tatetse bona letsatsi le tshaba fela ke bona tsamaile fela ke khalo na a ke tsebe yona le robala ka yeno se ka bampotsa a ke tsebe le robala ka moreng efe a ke na bosho ke na bosho Haba tense, that tension in a sort of why? Mama Queen, Muruti November. Relay Kelly, but Tobanga, but the one about relay if relay Kelly, a productive ya Kelly. High battle hatel lucky the stress and the frustration. You don't suffocate your mind because when your mind is hatel into I want to become productive. Like about run a business, anything a bit because you are so much because improve. We can't even think and plan for improvement the relationships because I don't know about I will never live like that. Okay. So for go pofana go nomoro tsa ka fela mamedi nomoro tsa ka ke 073 202 9079 ke repeat mamedi o ka nna ke bitsa mmati jwa 073 202 9079 ke na le WhatsApp ka phone la ka WhatsApp o ka nromela molaetsa mo mamedi ntate modimo le blesse a re kopaneng mantsiba ka 9 o'clock TikTok mo mamedi ka 9 o'clock Vandag ka 9 o'clock TikTok ka ke Pastor November ka Dr. November mono he ke gona qoqa le lena gona bua le na TikTok nyaka wa mamedi le blesse Dr. Kamelaitso mona ila ra utlwa re ke nane ke ntse ke batla ke bona so tshintshile voice le smile Let's not Dr. Buffalo should take a chest. I need to catch chest there. Can we get like a smile like a one keep for one? Looking at the point shot. Oh, even what you have. I don't know looking at the point, but never looking at the point shot. Say, come on. There's a couple of months where you have called the university on the time. Open and then say in the child. I tell you much more like a feeling, which I was another rapid people like a in front of them. Tunggu le boy drama queen mameli hozo.